Balti sarja esimene etapp. Seekord siis kaarega rada, nagu sõidetakse ka Driftmastersil, et ma pole varem seda sõitnud ja tundub päris põnev. Täna tuleb õudselt palav ilm, et lubas isegi vist 25 kraadi. Aga vitamiin veel loolitseb selle eest ja nüüd hakkabki kohe trenn, et siis näeme juba, mis edasi saab. Joen de Pumpa. Hommikune trenn on nüüd tehtud, saime mingi 5 ringi vist teha. Alguses oli natuke probleeme vedama saamisega, aga viimane ring oli juba täitsa hea. Nüüd on aeg kvalifikatsiooniks. So let's see what he can do. Good initiation there by Artur Altmets. Really getting there to outer zone 1, hitting outer zone 2 as well, really close to the curb, and now just the wall ride left, and that's a good transition and really nice wall ride. Artur Altmets from Estonia. Ooh, what a run there, what a run there. Nu, nedaudz atgādina vienu mūsu jaunieti, 14 gados, un 97 punkti. 14 years old, Artur Altmets, the young gun from Estonia. Let's see what he can do on his second one. The first one was already great. Now he can try to better it. Good initiation there by Artur Altmets. Getting to the outer zone there. Big angle, big smoke, and really close there, on the limit. Artur Altmets really close right from the beginning on the wall ride as well. What a run there by Artur Altmets. Whoa! Beautiful! Nikolas Bērtāns pirms jau daudziem gadiem, kad viņš sāka braukt driftā. Un 99 points, 99 punkti, Artur Altmets. Hullumeelne kvalifikatsioon ja võtame siis asja kokku. Et esimesele ringile läksin siukse päris halva enesekindlusega, et ma ei tea, no võib-olla ma olen natuke kriitiline enda üle, aga ma ei tea, peale trenne ei olnud kõige parem enesetunne, aga esimene ring proovisin punktid ära sõita ja tuli kohe 97 punkti, et oli kõikidele üllatus, aga siis oli vaja veel teine sõit sõita
ja siis juba põhimõtteliselt läksingi vabalt panema, et tegelikult olid juba kõvad punktid all ja siuke skoori on päris raske tegelikult parandada, aga proovisin parimat ja tuligi välja 99 punkti. So we are ready for the first run. Artur Altmets, the qualifying winner against Hendrik Lauer. Hendrik Lauer, a newcomer to drifting, was previously driving trophy ride, but that's not important right now. We are ready for the first battle. First corner, really nice initiation there by Artur Altmets. Big angle there, maybe a little bit too big, but Hendrik Lauer trying to keep up a bit of distance between them right now onto the wall, and yeah, that looks like almost a replay from qualifying yesterday or from Artur Altmets. Hendrik Lauer trying to come back, but yeah, I would say a pretty solid first tandem run right now here. So they have quickly switched their positions. Now Hendrik Lauer out front. Of course, it will be interesting to see how Altmets can adapt to that. Hendrik Lauer was a little bit slower than Altmets, so of course that's an important part to play with. So let's see, initiation there. Hendrik Lauer, nice initiation. Artur Altmets quite close, a little bit of a distance one. Yeah, one car length, but now he's getting closer through the technical part of the track. We see trying to adapt to Hendrik Lauer's driving, but Hendrik Lauer also a pretty decent, solid lead run, but we see Altmets is much, much closer, and they're over the finish line, both Estonian drivers. Nice one for. Redzam, kā bija grūti nosakot šo braucienu, bet es domāju, tiesneši ņems vērā abus divus braucienus, un es domāju, ka mums būs rezultāts, un tā arī ir. Artur Altmets, moving on! Very happy. Congratulations, Artur Altmets. We just saw happy people from the team, the driver itself, so good luck in top 16, guys. Ei olnud vahepeal aega filmida, aga peale trenne oli 7 minutit aega, et line-upi tagasi minna, et algasid top 32 ja kuna ma olin esimene tandem, siis läks päris kiireks, et siis ei jõudnud videomaterjali üles salvestada. Aga top 32 siis esimese ringi tegin ees, peaaegu juba läksin ühe rattaga välja, aga ülejäänud sõit oli päris hea. Tagasõites hoidsin tagasi natukene piisavalt ja siis enne seda seina siis peaaegu juba läksin otseks, aga päästsin ära. Aga kokkuvõttes minu võit ja nüüd on natuke aega puhata ja siis tuleb tseremoonia vahele ja siis hakkavad juba top 16. Pirmajām tandēm pāriem Artur Altmets pret Randar Kajo. Jā, atgādināšu skatītājiem tepat uz ekrāniem ļoti skaisti varēsim vērot gan pašus braucienus, gan atkārtojumus, bet pievēršamies rasē. Cienījamie skatītāji, atklājam pirmo tandēmu. Altmets against Kajo. Here we go. Altmets leading, Kajo following with his ladder. Let's see what Altmets can do on his lead run. Kajo falling a bit back, getting off that curb. Altmets getting close to the last wall, doing a really good job on his lead run and getting really close to the wall. And give it up to Altmets and Kajo. Randar Kajo tagad priekš. So let's go, second part of this top 16 run. Randar Kajo out front. Artur Altmets will be chasing. And yeah, big gap from the beginning right now. Randar Kajo trying to fly away. Artur Altmets a bit of a safe distance from the beginning, but now right now he's coming back. He's coming really close, and a mistake there by Randar Kajo straightening out his car, and a really shallow line in the last corner. So big mistake from the lead driver as Artur Altmets coming really, really close. Yeah, no results, and the winner in this battle is one of the Estonians, and which it is. It's Artur Altmets moving on to top 8. No, apsveicam jauno Igauniešu 14-gadīgais pilots Artur Altmets, pamāja skatītājiem. We are continuing with semi-pro top 8. Artur Altmets against Henriks Dulbinskis. Un aiziet starts tiek dots Altmets pa priekš, Dulbinskis esam redzējuši jau izcili sekojušos braucienus no viņa. Redzam, ka arī tagad jau mēģina būt ļoti tuvu. Iemetienu brīdī mazākā korpusa starp abām automašīnām. Altmets rāda to, ko viņš visas dienas garumā jau rādījis, bet redzam Dulbinskis turpat blakus visa brauciena laikā. Ļoti tuvu pie sienas Altmets. Dulbinskis nedaudz nokļūdās šajā pārmetienā pie sienas, mēģina tikt atpakaļ. Dulbinskis, jā! Aplaus abiem braucējiem. Viņiem otrais brauciens. Henriks Dulbinskis pa priekšu un Artur
Altmets viņam sekos, braucēji jau dod gāzi grīdā un tuvojās iemetienam. Dulbīnskis pa priekšu, Altmets viņam seko, iemeties pirmajā līkumā. Altmets tur jau diezgan tuvu pietuvojās Dulbīnskim, ļoti tuvs tandems. Altmets varbūt nedaudz pavēl uztaisa pārmetienu, kļūdās pamatīgi Altmets. Dulbīnskim jāpabeidz savus brauciens. Viņš to lieliski arī dara, brauc gar pašu sienu. Hendriks Dulbīnskis! Usually a zero. Nu, tūlīt pastīsimies, kas tad mums būs par rezultātu. And the winner in this tandem is Hendriks Dulbīnskis! Latvija dodas tālāk, izslēdzot pirmo vietu kvalifikācijā. Let's hear a round of applause for Artur Altmets, best qualification today.